Hello guys, naitung di bono tabuk panipuri challenge khaidinai hingke oro 15ta yang 15ta borok duijona sabo winner je winner nai hingke rang 100 taka manai je My God! paya hingke harinai hingke mosok duita masanai hingke naitung di norok bongno mosok tei mosla rijak norok naitung di bongno time dinai 2 minute bai je sigang sabanai abono winner nai bor tabuk suru khailai phadi borok tabuk suru khaitongo norok naitung di mong video no soyasa jadi je winner nai bono rang extra manai ek minute rakha je harinai je paya hingke mosok baheng no sabjan panyo borok mangnai bisingo Di mana jomble? ek minute 30 second 2 minute bisingo sabjan panyo ঠিক রেখো 40-42 কাকা 2 minute kali kata di 50 Tipanno, Cuanno, Paspanno. era di naitung di paikha 2 minute bai tabuk sabo winner yango hingke 3ta tongsio naitung di yang winner kha yango kha 4ta hingke tabuk hingke tabuk je paya hingke bong banta mosok tabuk boni hingke borang extra mangkha bahima tongkha nang tabuk winner ngai Bilang khatong thoka. hingke nanglai bahima tong sagadi tabuk paya ni bagai mosok duita masanai Macam macam bulan macam maleta. Yok swa. hingke no tabuk sai phunuk di naitung di bo tabuk sai phunuk nai bo paya ni bagai nai Somr phala. somsumai adarta sasidi Ini panipuri challenge kani paliyai boyang winang ka dang extra mangka. Sini video na thukja ka like comment share kani anti pobe asno hambai.